whelo i atu I lau whaafonga angai le nei po I tai au, alo mai o Talala Radio Samoa. Ua Polomisi Luxon Christopher Luxon I tangata anu I Initia, wa lata mai le aso I malanga I Initia. Naunoanga ni Luxon au tu la I la ngai luma o le to atene o tangata I Initia na whaatasitasi le Krishna Holy Festival I le aso sai kumeu. O se Polomisi e whaapeo le asanga whaamalo sia I le vāvala lata o le mafutanga I le vāo Niu Sila, whaapea I Initia. O le malanga I Palemia, o le tali atu le vala au lia le Palemia o Initia I le I mamau atu o le tuina mai. O le whainga malanga wa tau, o le au whaatasi le Palemia, whaapea nisi o sui o le malo. To a tele tangata whaatalo sanga mo meaaoga maua fua, a o toe amatalia ia onga o le nei tau sanga. Mo le mau mai lea se tasi o kulupu I loa ha o lo o tuu whaatasia meaaoga mo fanau aoga, lea e o fofua mai. Ma I la lātou mai tau, e le I o mua mua I le maua lunga wa iai le nei tau sanga, le to a tele o tangata whaatalo sanga. E le o whaingofia ia Nikki Smith le o lo o whaatautaia le nei polo kalame mo whanau tau sanga taitasi, ma o le a fo iwa mai tau wina, le alu I lunga o le tau o meaaoga whanau. Wa whaafitaia e nisi o aoga wa toe mo limau I tala le tio whaavao maloa Niu Sila, ngā lue ngā lofa Nikki Smith le o lo whaatupeina. I whaatala noanga I lunga le checkpoint o lo toe whaalia I nisi, e le whaingofia le tau ma whai o mātua e whaatupe meaaoga whaapea o fua aoga o whanau aoga, mo le toe a e wa o le nei tau sanga. Mo le Uluai taimi o tali mai ai le malo o Kiribati le mata upu wa toe Uluai e Niu Sila, le whaawau ma le whaamuta o faigafaapaaga I le vāo atunu e lua. O le vaiaso talo ai na whai mai ai le sui Polomisi Niu Sila o ia fo I o le minista o le vai fafo Winston Peters wa toe ilo nei faigafaapaaga I le vāo atunu e lua. Ona o lea na whaalea o ngā mai e Kiribati le whonotanga na whaasauni atu iai. Peitai, tali mai le official peresetene a Kiribati ana nafi mawhai mai. Wa whaate ia I nātou I whaasalalau ngā nā luatu I le vaiaso tālu ai tau wala atu I tala official whaasalalau whaapea tusinga. O le mau o le official peresetene. O le whaapea I nātou o whaatala noa se isi aso fō e toe tuu atu iai. O lo whaamalama lama mai ai fo I le Uluai taimi na ta awai le malanga le nei a Peters I Kiribati le tausanga tālu ai peitai. E le I mawhai I le taimi. Ona o loo vaai e le malo tausi le kapeneta I le mai a whaata ape ai o le Palemene I a me o le tausanga tāluai. O le au te lenga o le tali a Kiribati e fōlinga mai, e le o iai lava se manatu e momotu le vāvāla lata o le mafutanga ma Niu Sila. I se tali a le so upo le ofisa o le ministai a Winston Peters ananafi, o le atau mawhai lava e ngā lulue ma Kiribati I le mawhai e o iai. I tala mai Amerika, wa uma whailoa inga le peresetene o Amerika whaapele peresetene o Mexico, ma ua sa waila whaai unga, o le ato e whaatuwai I le masina e tasi, le totogi o lafoga I lunga o lolo o whaatau atu le Mexico I a Amerika. O le unga le wa yeile whonotanga na whaia I le vāo ta ita I lua, ma o lo whaamtalaina I Donald Trump o se whailoa inga manuia. O Mexico, o le tasi leo le to'atolu e au fiei ka nata masaina na whai mai Trump I le whaai unga le vaiaso whaatu a umatu. O le ato tongi la fonga I lunga o lolo o whaatu watu I Amerika, ma o le so lea e aloa I ai. Peitai, wa uma le whailoa inga ma le peresetene o Mexico ma whai mai lo Trump. O le ato e tolo mo le isi masina, a e se I wha asolo I loilonga, ma o tutonu fo ele periota le neo le afafola mai ai Mexico, suinga o le aia whai e tua oi. Lea e au mai ai le se fulu wafe o ana fita e leo ina tua oi, ma e alo ia I le taimi nei lava. Wa whai mai fo I ma Mexico, wa toe tau fia nei ma ana fuafuanga na whai mai ai le whai unga le vaiaso tā Uluai, o le atali mai fo I e whai ala fonga I lunga o oloa Amerika o lo maketi atu I a Mexico. Whai watu I tala mai Ausetalia, maliu le talavau na ai le malie a o iai tā e lenga I matafaga lauiloa I Kuiniselani. O le matafaga le nei wure mi Brightby Island ma e whaapea tu ngāo na manuanga wa maliwai, e tusa ma whaamauninga na tuina mai e leo leo. Reporti e tusa ma le se lau mita le mamau me le pau mātu le ana ai e le malie. I whaamaunga le Australia Shark Incident Database e tusa ma le lua se fulu o so whainga nei e tā wai malie whaamauina I Ausetalia I totono o le se fulu tausanga wa tuanai. O Tala Nala Radio Samoa, manuia le nei tāiau.